الحمد لله. الحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة أن بلغنا شهر رمضان، والصلاة والسلام على أفضل من صلى وصام، وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، من دوست عزيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرچی میں دومی مجلس ماہ رمضان دومی مجلس مبارک ماہ ذکر مجلسہ مشم دیما پیش کتگا کہ مبارک ماہ فضائل چی فضائل اتکا قرآن و حدیثہ مبارک ماہ مرچی من دوستا مشم دیما پیش کنا کہ روچگی فضائل من روچگ با من تنیک با موتر شدیک کنا و بعض این چیز اکه هلارا منوستا حقیقتا اصلا ماه رمضان ما آیا چی دیر با چرا من چی ثواب رسی ای روچگی ثواب چیا ای روچگی فضائل چیا من دوستا مرچی ای مجلسا ہمیں چیزا ما شما دیما پیش کنا انشاءاللہ تعالی. اولی فضیلت روچگی من دوستا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنتی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى مخاطبة كان جاي شمار مؤمنة گوشتن من شما سر روچگی فرض کتا ہنچو کے پیسرگی امتانی سر فرض کتا. ای گڑا اشی اولی فضیلت ہمشی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اشی روچگی من شما سر فرض کتا بزا اللہ سبحانہ وتعالی ای روچگی سک دوست بھی ہمیں دولا پیسرگی امتان سر بھی ای روچگی فرض کتا. و ہمیں دولا من دوستا روچگی فضائلہ چی یک فضیلت ہمشی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ اتکا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اللہ یک عظیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی وشتا مردم کے روچگ بیتے روچگ بھی دو شرطہ. اولی شرط ہمشی روچگ بی گئی ایمان معنی ہمیشہ ایا ایمان ہستے تصدیق کنتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یک جنتی یک جوڑ کتا یک دوزہی جوڑ کتا اللہ یک بہشتی جوڑ کتا یک جہنمی جوڑ کتا ایمانا. و دومی شرط ہمیشہ واحتسابا روچگ بی گئی ثواب وستا روچگ بی گئی کہ عبادتی اللہ من سر فرض کتا نہ کہ ریائے وستا کہ مردم بوشنتے پلانی روچگی مردمان دیما من روچگا اگا ای دویں شرطانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی مردم روچگ بھی غفر له ما تقدم من ذنب. یا اللہ وشتا ای سجی پورے سال گناہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کا. خیال بکا من دوستا ماشما فکر بکنی کہ ای سال تو کا مچنچو گناہ کتا شی درو انسانان دستا گناہ بیتے نی چوشی مردمی کہ گناہ نکا پیغمبر بیتگا اللہ سبحانہ وتعالی گناہ چی دیر کتگا ما انسان درو گناہ گارے ہر چی کے گناہی بیتا اسالتو کا اللہ سبحانہ وتعالی درست بخشیتے ہمیں یک ماہ روچگی وستا. جی ہاو منی دوستا منی دیما یک عظیم حدیث ہستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما پیش کنشم دیما گوش بدارے ای حدیث منی دوستا گدھلے گوشاں سارے گوشاں انا مع عربیہ وانانی پدہ شمی دیما ترجمہ کنا حدیثہ اتکا فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. ای حدیث بھی چونی قدسیه ای حدیث اللہ سبحانہ وتعالی ابرائن فرمائنی اللہ سبحانہ وتعالی كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. من دوستا يا الله يا برا
يعني ما حديث كشم ديما وانت الله سبحانه وتعالى أخبره شيء حديث القدسي وشك بي فرميني الله سبحانه وتعالى قلت هرج عملي هستي هرج نيكي هستي أي ثواب 10 سر لك بي بزن يك ثوابي تكاري كنه أي ثواب 10 سر لك بي 700 سر لك بيته فرميني الله سبحانه وتعالى قلت مگر روچگي يا الله روچگي ثواب چيا 700 سراچی گیشترا الله سبحانه و تعالی فرمانی گوشته مگر روچگی گوشته آمنی وستایی آیه ثوابا من دیا زانشی معنی چیه من دوستا بزا قانون حساب قانون تقدیر قانونا چی درستان چی آدمی هیچ الله عدد تعداد ذکر نکو که ما اینچ ثوابی دیا 700 1000 2000 10 لک انا گوشته آمنی وستایی آیه ثوابا من دیا يا الله تو خیال بکن الله سبحانه و تعالی فرمانی گفته آی منی وستای ای ثواب من ده کورا چی ثوابی که الله سبحانه هیچ تعداد ذکر نکو ثوابه الله گفته او روچک ای ثوابا ترى من ده فرمانی الله سبحانه و تعالی می حدیثا يدع طعامه وشهوته من اجل الله فرمانی گفته اوتی ورقه یلو کنگای اوتی شهوتان یلو کنگای منی وستا چی وستا من دوستا روچگی چشین ثواب اتکا روچگی یک هنچین چیزی که ای کس نزا آتی تی رب درمیانی اگر مردم بلوٹی آپ وارد کنتے کسی نگندی اگر مردم بلوٹی تے ورگ وارد کنتے کسی نگندی ہمیں وستا آ مردم کے روچک بھی ای دل تو کبزا یک حقیقت ایمانی ہستے اللہ فرمانی گوشتا اوتی وراکا اوتی شہوتا یلو کن گئی منی وستا گوڑا ای ثوابا اللہ سبحانہ و تعالی ودنتے پدا اللہ فرمانی گوشتے روچگے مردم وستا 2 خوشیاں خیال بکا روچگے مردم وستا گوشتے 2 خوشیاں یک خوشی ہمیشہ وحدی کے دبوچ کا مسلمان وحدی کے دبوچ کا خوش بیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی من توفیق دا ما اے روچا روچگ بیتا اور دومی اللہ سبحانہ و تعالی فرمائنیتے خوشی ہما ٹیم بھائی کہ وحدی منی ملاقاتا کہتے یا اللہ وحدی کے اللہ سبحانہ و تعالی ملاقاتا کے وحدی کے قیامت روچ بیتے روچگی مردم وحدی کے وتی ثواباں گندتے روچگی ہے ہمیں تمنا کن کہ موتی زندگی سجینا روچک بما اور دیکھی چیزیں حدیثہ ہستے عظیمیں چھ مردم کے روچک بیتے آئیے دفعہ چھ یک بدبو ادھر کہتے ہنچی بو ادھر کے مردمہ وش نبی اللہ سبحانہ و تعالی حدیثہ فرمائنی گوشتے ہمیں بو قیامت روچا چھ مسک بوا چھ وشتر بھی خیال بکا مردم کے روچک بیتا چیا مردم کے روچک بیتے آئیے دفعہ چھ بو در کہتے آئیے معنی یہ نہیں کہ اس صفائی مردمہ دوست نبی یہ مردم صفائی کنتے بلے یہ چیزیں کتا ہوتی رب وستا چی ہنچو کے حدیثاں آت کا مردم کے شہید بیتے دین اسلام جنگا شہید بھی اللہ نام جنگ بیتے اللہ ہمیں ڈولا کل لے کننتے گوتے ہونا اللہ سبحانہ و تعالی فرمانی گوشتے شہید قیامت روچا کہتے گوتے ہونا ہونے رچانا گوشتے رنگ ہونے رنگے بلے ای بو مسک بوا ہمیں ڈولا منی دوستا مردم کے روچک بیتے اللہ سبحانہ و تعالی وستا اور ہمیں ڈولا منی دوستا اتکا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی علیہ الصلاة والسلام ان فی الجنت بابا یقال له الریان تو جنتا بہشتا یا دروازگی ہستے آئیے گوستا گوشک بیتے دروازگی نامی الریان باب آئیے سر لکک بیتا آئیے نام دیکھ بیتا الریان فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے یدخل منہ صائمون گوشتے ہمیں مردم کے دنیا روچک بیتگا ای دروازہ خاص ہمیں مردمان وستائیں کہ اللہ وستا سبحانہ و تعالی دنیا تو کا روچک با آیان وستا اللہ سبحانہ و تعالی یک مخصوصی دروازے کی جوڑ کتا جنتا بہشتا توار جنگ بینتے کجا ہما مردم کے دنیا روچک بیتگا پاد کائنتے وحدی کے ہمیں دروازے کا داخل کنک بینتے گوڑا ای دروازے کا پدا بند کنک بیتے آیاں چے بغیر دگے کس ای دروازے کا داخل بیت نکا جی منی دوستا ای لحتی فضائل تا کم میں چیز فضائل تا من شما دیما پیش کتا روچگی ہے
कि आ मर्दम रोचक बिते आइए सवाब चिया और हमें डोला मने दोस्त हमारा इंतज़ार बेकने बांधा हमें टेंबा माशुमार को मुलाकात कनी दगे एक मजलिस या रमज़ान है ताकि दगे फ़ज़ाइल और अहकाम ए मुबारक दीम माह माशुम दीमा पेश कने और शुमा अल्लाह मयार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।